Ćao svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu pričamo o bezglutenskoj ishrani, odnosno o top 4 namirnice bez glutena koje su meni bile otkriće i koje i dan danas jedem i koje bi naravno preporučila da obavezno uvrstite u svoju ishranu. Pa da krenemo. Namirnica broj 1, otkriće veka, pirinčano testo. Možda zvuči kao nešto što nije tako veliko otkriće, ali meni jeste. Ja obožavam testeninu i kada sam jela pšenično testo, odnosno na bazi pšeničnog brašna, osjećala sam uvek neku težinu u želucu. Tako da je za mene pirinčano testo otkriće, nema glutena, a pored toga lako se vari, brzo se sprema, tekstura mu je gotovo identična kao i kod običnog testa, tako da bilo da ste na bezglutenskoj ishrani ili ne, preporučujem da probate. Druga namirnica koja je meni poprilično olakšala kuvanje jeste pirinčano brašno. Pirinčano brašno stavljam u neke soseve, umake, nešto što termički obrađujem i želim malo da zgusnem. Odnosno, kada bih dodala obično brašno, umjesto običnog pšeničnog ja stavim pirinčano i ne pravim tu dozu kompromisa sa malom dozom glutena, već prosto sam na potpuno bezglutenskoj ishrani i čak i kada nisam, preću staviti pirinčano brašno. Namirnica broj 3 jeste zapravo grupa namirnica, a to su semenke i orašasti plodovi. Ja sam ovdje samo neke koje imam izvukla iz frižidera, ali u suštini bilo da su u pitanju semenke poput lana, semenki suncokreta, bundevinog semena ili orašasti plodovi kao što je indijski orah, brazilski, bademi i da ne nabrajam dalje, jasno vam je da od svih orašastih plodova kao i od semenki možete da napravite sjajno brašno zahvaljujući blenderu i da onda pomoću raznih recepata dođete do, na primjer, tortilja, da napravite neke krekere koji su bez glutena. Ja sam snimala nekoliko recepata na temu toga, tako da možete pogledati bezglutenske tortilje, možete pogledati bezglutenske krekere kod mene, to jest pločice na kanalu, a naravno možete jesti ove plodove i nevezano za neke recepte, svakako da su zdravi i da su dobar izvor masnoća. Naprimjer, ja ih nisam jela dok nisam prešla na ovaj način ishrane, tako da obratite pažnju, ovi plodovi su sjajni. I četvrta namirnica, sigurna sam da ovu namirnicu svi jedete i da je spremate na mnogo načina, zato što može da se spremi. Svakako, meni je bilo otkriće, u pitanju je krompir. Krompir je meni bio otkriće zato što kada pređete na bezglutensku ishranu osjećate onu vrstu praznine u želucu jer vam prosto fali nešto da biste bili siti kao što ste navikli. Dakle, krompir je taj koji u nekom obroku može da upotpuni tu dozu sitosti i možete da ga spremate na milion i jedan način, a opet vrlo je jeftina namirnica i sigurno sam da je već spremate, ali eto, kada ste na bezglutenskoj ishrani, prosto obratite pažnju, bit će vam još i lakše da budete siti. To bi bilo to. Nadam se da vam se ovaj video svideo. Ukoliko jeste, lajkujte i pišite mi u komentarima koje teme želite još da obradimo u sekciji života bez glutena. A mi se vidimo uskoro. Ćao!